Enkuyanja y'abantu yayiteranira hakereziye ya parishe ya Kyamuhunga okwinamira imbere y'abana abatirwe nkuba abana aba abafire omwena aine Mbabazi Maria Princess ow'emyaka 7 kandi obiri nashome cyo kubanza na aine Mukama Augustine ow'emyaka 8 y'obukuru obiri nashome cya kashatu bombe no bazarwa mu town council ya Kyamuhunga omu district ya Bushenyi. Zile imfunzisho leo ya St. Mary's Primary School shasha kunkale katsami ruhangale hamwe n'itwi okutujuna ruhangale muzire ajire Mbabazi zo kusasa achale n'ibindi nabyo twasize Mukama so pena feedback abana aba babiri balika afada kuya kamba aho bishoka chachao aho bishoka mutokeri pakira so bambe nabo kabandi babiri nabo kuzakupatisha so ngofu ebakwatiri abazire babana aba bagamba abana babo uko kushoma kwa Maria akatarika imyaka ye aho kugira ngo witonare kandi tena gwatambye abo batwitaga presentation kumara kwenda kuteka mu hospital mu minute 3 tayenda tambo iza tanja St. Mary's Primary School okusoma kwa Maria hii chikube kunyereka kunzi abiri nandero muhi mari kubeba mutuma kechinga ishimwe wabada chibire bari bataka Christine akazaro yazaweje na n'okusoma kweye abataka kugira ngo nabigalisa na barwara munozako mu barwaro so obutakakikiriza mwenu ebintu ndubuzabuza. Omuhwezi wa mukuru w'abakozi ahabwa district ya Bushenyi yahumuriza abantu ahabwa ikibireho. I encourage all of us to do what is holy or what is required of us as God's people, so that when we also die, because we are all on the way, we are able to unite with the departed soul and celebrate together in heaven. Abazire ne bahutuma babefamu abana aba bombi nabicaro 10 echa Kiryanshure omuri Kyamuhunga town council kandi nibija kuzikwa nyencha kare omu makagabo amakuru agagasha kwa Onesimus Ndianabo.